pase men, api men a ywa men. Show konen men, ba resan men. Che. Ket men, tibagi men, fòm ka don wifi nou men, pou mou ka pala avèk tonton nou men. Bon mon ti wifi nou men, tibagi, pou mou ka pala avèk tonton nou men. Yo men, che. E pi tale a met 5 jou men, bam paso. Ya, yi getan li men men. Ok. Ki nou mak telefon nou? Met para 12. Ok, para 12. Ok, man lè la. Ame ok boss. Yes. Pas un problème? Pas un problème bode. Resan. Ano? Tonton, Kaka fet la men, yi va avè mbatan de nou adan men. Kaka fet men, koman moun? Yi va avè mbatan de nou, ti wifi oui, on patne bon mwen la men. Yo, sa gon kou yi kon sa men, nou konen bon ti wifi men. Nou kaka kibe men, nou kaka kibe, ma vin kounya men. A mouche pa fè sa nou men. A mouche men. Ket men, mse bon wifi, mse kou la traje, mse konen lik bon wifi men. Ket mbaka formal kou de mse mka bon wifi ya. Kaka sa ben. Kaka on nou miye bro. Men, kolon get men. Kaka santi men. Wow men. Wush. Oh, Yo kaka ki ou sa men. Wow. kouman kaka santi ya? Leve la mouche men. Kouman leve la? Oh, e nan pa met net nou konsa, kounya pa pon met internet nek. Kounya wap oblige pon set kaka we, paske kon apon met net ki telefon nou. Oy. Tonton, nan pale apre. Kounya na suspend man de moun net.